U utorak, 15. novembra 2011. godine, predstavljeno je prvih 6 knjiga izabranih razgovora Miloša Jeftića. O knjigama su govorili profesor dr. Darko Tanasković, zatim direktor Glasnika Slobodan Gavrilović i sam autor. Knjige razgovora Miloša Jeftića, koje će biti objavljene u izdanju Službenog glasnika u 12 tomova, do sada se pojavilo 6 tomova, predstavljaju zapravo izbor iz nekih 800 razgovora i skoro 200 knjiga koje je Miloš Jeftić u međuvremenu objavio. Ti razgovori su započeti u emisiji Gost drugog programa Radio Beograda još 1974. godine. U ovih 12 knjiga bit će 140 zagovornika koji će u tih 12 prepitanja dati jednu, po mom mišljenju, značajnu sintezu koja će biti i istraživačka u budućnosti i sintezu koja će obezbediti mlađim naraštajima da vide dubinu duhovnosti i tradicije svojih predaka. Ove knjige su u stvari jedan svojevrsni oblik kutije za pamćenje. I ona će nadmašiti vreme kad su se pojavile i bit će, uveren sam, onoliko čitane koliko budemo zainteresovani za sudbinu svog duhovnog života. Danas se vodi jedna velika polemika, kao što se vodila gotovo čitava posle 2 veka iz tradicije i moderniteta. Kao da je to jedno drugo isključuje. A ako malo poslušamo umije ljude, što je šira tradicija i njena dubina bolja, veća, plodnija, utoliko su mogućnosti modernog izraza veće. Jer moderni izraz veoma zavisi od tradicije. On je u nju nije samo uklopljen iz nje proizašao, nego prosto jedna dubina te tradicije, jedna širina te tradicije to normalno i čini. Znam da i mitologije su danas i mitovi su na niskoj ceni, o tome se govori sa ružnim rečima. A zamislite jednu antičku Grčku bez mitova. Kakva bi to bila zemlja? Pa zamislimo i našu Srbiju bez mitologije, bez mitova. Kakva bi to bila siromašna zemlja, duhom i lepotama i mogućnostima i tako dalje. Ali eto, ima ljudi koji smatraju da to ne treba nama i da ne mogu, kažu, da idu zajedno kandilo i kompjuter. To znači da ne mogu Tesla vidite, ima ljudi koji to smatruju, a Tesla je bio vernik. Imao je kandilo u svojoj kući, ali to nije smetalo da bude takav izumitelj. Danas su takve stvari oštre, da prosto hoćete da iseku ne samo Srbiju na jednu, drugu ili treću, nego da iseku nju od tradicije i od duhovnosti. Zašto sam razgovarao? Davno je to bilo, sretnem jednog uvaženog akademika, pita me kako sam. Ja kažem, pa tako, odgovaram, kažu dobro, i produži. Ustanovio sam da se kod nas uopšte ne slušaju ljudi, nego samo sebe slušaju. Najveći moj trud je bio priprema razgovora. Sjećam se, to sam govorio profesoru Draganiću, da me Pavle Savić pitao kad sam ga molio za razgovor, hoću ako znate šta je fisija. Ja ga pitam, hoću da definiciju iz knjige ili kako sam ja razumio? Ne, kako ste vi razumeli? I odmah je prihvatio razgovor, ne tražiti čak ni pitanja unapred. Dakle, priprema je uvek bila velika, morao sam se obavestiti, imao sam veliki krug ljudi, profesor Tanasković je spomenuo ljude koje sam konsultovao, to su bili ljudi raznih struka, tako da sam imao zadovoljstvo da me Edo Mihevć u Ljubljani pita, vi ste arhitekta? Kažem, nisam. A Franjo Kogoj kaže, vi ste lekar, čuveni akademik iz Zagreba, nisam, ja kažem. Prema tome, mi novinari imamo tu sreću ili tu nesreću da moramo da budemo upućeni i u stvari koje nismo učili u toku svog školovanja.